wa mupolisikazi we niwe yaje kwiyugururira igikapo niwe yaje kwiyugururira igikapo wa mupolisikazi banzo no mupolisikazi we amwizeye Mr. Boo arizeye Mr. Boo arugurura purampura bucece buhoro buhoro kweli aracyugurura hey koko koga arahumiriza sangayo kasike y'abamotari kasike y'abamotari niyo asanzeyo kasike y'abamotari baramuha Mr. Boo ati wakoze ubwo akoze rero Mr. Boo oyagiye kwifatira kato yigire reka tugende Boo umukobwa aramuhamagara koko kuno bo bararebana umukobwa aramubwira ati Hanson mwijoro ryaheze hari ivyo yabonye umukobwa arambwira ati wanyishura kino kibazo canje musara aramwemera ati ndakwishura koko timwijoro ryaheze uwamfashije yoba yari wewe muri rya joro ryaheze mwayibonye abo twatangiranye film musore aramuhakanira ati ntabwo yari je haba namba koko musore yarahakanye nyabuna koko arambwira ati ntabwo goodbye ugira ibihe byiza arambwira ati wapi umukobwa arambwira ati wantiza telefone yawe gatoyi umukobwa we hariho utwo yatanguye gukompoza hakunino arambwira ati umukobwa ati uzampamagare arambwira ati ntangorane umusore aravuga ati je ntangorane nzagufona bye aramusezera koko umusore yiciraho agenda kwifatira gato yiyerekereze muri Ireland sinzana hava ngo Ireland ngo muri Iceland ni Ireland not Iceland Ireland umusore yafashe gato hariyerekereza koko haragenda hakuno mu bwato yahuye na DJ Max DJ Max aramubona koko uzirebwo DJ Max amubonye reka ntore ka telefone hero aravuga ati boss tije hariwo nabonye wariwo yabonye wow ndi aragira ciki hariwo yabonye ati ntiwirigura telefone agenda yiziye nka telefone ahubwo twivuganire aravuga ati mwisaha imwe n'inusu nza kuba ndagushikiriye ntugire ikibazo ambwa ati nkeneye ungarukanire umutwe wanje w'umugabo wanje ndaguha umunsi umwe kuba ngo muri Hong Kong umunsi umwe gusa wone wamuhaye musore arakupa DJ Max uzi ko cyatanguye gutinya dore ubwoba kuri DJ Max kiratitira cha DJ Max aratitira hakuri musore aramubwira ati ntiwasinziriye amajoro yose uriyumvira ko ejo uzabukira muzima ejo mu gatondo ngo icyo nicyo kibazo ngo je nibaza ku bwanje ngo nicyo kibazo yibaza ngo kubwiwe ako nino umusore yatangwe kugitera ubwoba we yatangwe gutera ubwoba kino cegera ce na boss yatangwe kugitera ubwoba akibwira ati
ntugire ingorane ejo mu gatondo ibintu byose bizohera ejo mu gatondo ibintu byose bizohera hakuno we wa mukobwa we ubwo yatanguye ko ari mu rugo tangura koza kaga pusike Mr. Boo yigiriye mbibutsa ko mwifuza kwamamazaga na Oliver Company hakuno rero babagabo bacu b'amakoti hakuno babagabo b'amakoti baraje kubakira kigabo ntabwo kivuga n'ijambo na Rwanda kizuno musore yuko akazi abagabo b'amakoti nibo baje kubakira barahamagara fati wing ari he ngo ubufashe yasiza cyugaraniye mu bwiherero niyo yacyugaraniye mu bwiherero niyo yacyugaraniye ngo munyarutse ngo mumushake ari ngaha nyene rawe musore yo yafashe inzira y'Nyabagendwa inzira icamwe umuntu wenyene niyo yafashe hakuno umusore ndababwira afise ubwenge hakuno musore bundi nyene bimwe na bimwe nyene hagaswaga nk'iyiswaga yifatira ka taxi voiture afata ka taxi hakuno agatelefone karasonye ubwo gasonye kuno rero bavuze yuko umwicanyi bamaze kumumenya bavuga ati uyuhe mwicanyi mukobwa arabaza ati uwuhe mwicanyi bavuga yuko ari Mr. Boo ari wari umwicanyi hakuno baragonga Mr. Boo nagwarutwe sore gwarutwe gwiwe ruragwa hasi driver sore yifatiye akaduka arigira arerekeza umukobwa nyabuneka yamaze kumenya yuko Mr. Boo ari umwicanyi atangura kwibuka ibyabaye byose afata ka phone hakuno afata ka telefone hakuno ino tugaruke muri ka restaurant twatangoye filime yacu itangira kaka ni Mr. Boo yarari karariramwo niho tutangiriye rero bo aravuga ati Mr. Boo uri muri vacances baramubaza bimeze neza ati afise we isabukuru ngo afise isabukuru ngo ubwo ari mu kiruhuko ngo ategereza ngo kuba yishimye Mr. Boo araporeza umukobwa hakunino vyamucanze wa mupolisi kazi wacu vyamucanze Boo hakuno wa mupolisi wacu nawene baramutwara koko Boo agafone ko karasona kavuye kwa Mr. Boo karasona chwansi nabibasomera kwe naba mbabeshe ngo ndabizi muvyo banditse byo bishira nabambeshe koko hakuno rero wa mupolisi wacu we bamwenenetse nawe ari kumweneneko bamwenenetse yo wumvise ngo umuntu rengo ari kumweneneko nuko bagiriye umukobwa bamwenenetse hakuno karashikira aramanuka koko aramanuka n'inkota mu ntoke karashikayo iramanukira mwegera iramwihweza aramakira muramutsa ati mbabarire kubona nakugiriye ibintu bimeze nk'uko hakuno koko gatangura kumujurira kamaze ati mbese mugenza ko ataraza kukugombora yishe Chinaman mbese uraza kumufunga kagano gakobwa karamwishura ati genza gufunga umuntu atakuba yarenze ku tegeko karamutwenga hakunino hari wavuye Mr. Wuching
akuvirayo koko ewe gaye abanza aranamwiyereka koko amwiyereka abanza aramwiyereka akuvirayo umusore akuviriyeyo ntaginye ubona ekada ati mugenza wari hakuno ndaza kukwemera yuko umufata hakiri kare fise abagabo bagera muri hangahe afise abagabo hakuno yatondetse n'umurongo